Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze aho muri hose mutwumva muherereye haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Turabasuhuze shuti bakunzi bakadasohoka mwebwe nyine duhorana umunsi ku munsi, cyane cyane wowe wakanze kuri subscribe. Hanyuma rero ndagira ngo tugaruke kuri izi ngingo z'amakuru ari kuvugwa aya masaha. Na makuru namaze kwa nkurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako yiba byabaye uno munsi kuva mu masaha mu gitondo kugeza amaginga ngaya ibiba biri kuvugwa nkuko nabyiyemeje. Ati ngiye kujya mbaha amakuru y'ukuri, by'umwariko amakuru aba ari kuvugwa, amakuru ya nyayo y'ibyabaye. Niyo mpamvu rero nanjye niyemeje kuza mbabwira ukuri kw'ibyabaye uyu munsi. Hanyuma igisirikare cy'u Burundi nyuma yo kwirara kizi neza ko cyakubise inyeshyamba za M23 tena ngo kandi ko bakoresheje na drone barasa ku birindiro bya M23 ubwo byari byakozwe ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi mu masaha mu gitondo angani muri Tema ndetse no mu gace kitwa mu Ngwengwe. Utu duce twose byakekwaga ko inyeshyamba za M23 zarashwe tena zikava no mu birindiro byazo kubera ko bwarinze bugera mu masaha 5 nta musirikare wa M23 uragaragara muri ibyo bice. Amakuru rero mbazaniye asa naho atandukanye nayo kuko ibyo bibwiraga sibyo mama 23 yo yari yagize gute yari yapanze. Amakuru rero uti ateye ate, tera gatebe gatoya ndaje nkubwire nkusobanurire nyine, ntago ndibuze kugenda ntakubwiye ibyayo makuru. Hanyuma kandi sibyo gusa turi bugarukeho kuko aho ni muri Uvira, turaza kugaruka neza kuza gufatwa kagace kitwa Kamituga. Aka gace ka Kamituga rero bikaba biri gukekwa ko inyeshyamba zaba ziri bukararemo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bihagaze bite rero, byagenze bite ko M23 bivugwa ko yajya gufata Kamituga ruke ibanze gufata teritwari ya Walungu bakaba batarahafata, Walungu satere bakaba batarahafata, bimeze bite? Gusa makuru mbazaniye nababwiye yuko atandukanye nayo ngaho musanzwe muzi, ubwo ndagira ngo nze nyabanyuriremo yose nyabasobanurira. Hanyuma turagarukana none ku bitero bikomeye cyane Wazalendo bagabye kuri M23 none hangani breaking news hano muri teritwari ya Masisi. Mu gitondo nari nababwiye ko haramukiyemo ambushiza M23 aho bari bagerageje kugenda bagaba ibitero shuma kuri bano barwanyi ba Wazalendo. Ndaje mbabwire rero zihinduye imirishyo mu kanya gatoya, wari hasi abirangiye yibirinduye ajya hejuru. Wazalendo rero zibindukanye mama 23 batangiye kubarasaho muri aya masaha. Ndaje nyabagezeho, niyo mpamvu nyamukuru ubundi inzanye nje kubabwira ibitero biri kubaho biri kugabwa kuri mama 23 kubwishi. Kigaragara igisirikare cya leta FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR murabizi neza cyane ko bafatanyije kurwanya M23. Ahanga rero bakaba batangiye gukomagura inyeshyamba za mama 23. Ndaje mbibabwire ni mu gihe M23 nayo yari yabaramukirijeho ibitero. Hanyuma nanababwiye nanone kandi ko ahangaha muri Peti ibintu bitazigera byoroha habe na gatoya, nubwo kino kiraro cyari cyageragejwe kuraswaho na FARDC. Bwari uburyo bwiza bwo gukupa inyeshyamba za M23 zerekezaga mu bice n'undi za Wazalendo zirimo, ugasanga barashemo abatari bakeya, barangiza bagakora reprise strategique bagasubira inyuma, ariko n'undi bagasubira inyuma abo barashe bagize gute barashe. Ndaje byose mbibasobanure. Drone ziri guhaguruka zerekeza muri Rucuro ndetse na Sukhoi 25. Hari amakuru mbazana avuga ko hari ukuntu yaba yarashe mu buryo bweruye. Hanyuma rero umukunzi wacu wowe ushuti yakadasoka, ndagusaba ngo kandi subscribe niba uzi ko tubanye ari ubwa mbere. Hanyuma nawe niba uzi ko tubana umunsi ku munsi, ndakwinginze ngo ukande kuri like, hanyuma ukore comment umbwire niba turi hamwe, hanyuma dukomezanye n'andi makuru meshi agiye atandukanye. Ngiye rero nitwa Pacifique nk'ibisanzwe, tugiye kubana muri aya makuru. Ngewe meze neza, hanyuma nawe rero nizere ko umeze neza, nkomeza no kukwifuriza nyine kunogerwa na gahunda zose zacu, ndetse kandi nawe Imana ikomeze ijye mu byawe nyine ibihereze kumugisha, hanyuma nawe ubeho neza nyine nk'abandi bose, ugire umutekano. Hanyuma tunifuriza abavandimwe bacu bari hara mu burasirazuba bwa Kongo bari kuzahazwa n'intambara
ko nabo Imana yabageraho ikagira ikikora impande zombi zikumvikana hanyuma intambara ikarangira. Nyaboneka intambara ntago yubaka ahubwo igira gute irasenya, kandi gusenya kwayo nuko yangiriza benshi, bamwe muri bo bakanasiga ubuzima. Hanyuma rero munyemerere amakuru yacu tuyatangire duse nabirengagiza ibyo byose, hanyuma munyemerere twubike amacupa twubure ibitabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bitewe naho uherereye n'ibyo uri gukora. Ndagira ngo untize umunota mike cyane idasanga iminota 15 nkusobanurire iby'aya makuru nari nkutangiriye. Hanyuma sindi buyahere muri Uvira, nta nubwo ndayahera muri Warikari cyangwa muri Masisi, ndagira ngo nyahere ku kantu gatoya cyane kari kubera hariya i Bujumbura. Ndagira ngo benshi muri mwe twagiye tubana neza cyane gatanu kuri gagenzi kako, nigeze kubabwira iby'inama yabaga hagati y'igisirikare cya FDNB ndetse n'igisirikare cya M23. Utagira ngo n'abasirikare ahubwo n'abayobozi bayoboye ibyo bisirikare bahuraga bakaganira. Harimo umugaba mukuru w'ingabo za FDNB yitwa Prime Niyongabo, hakabamo umugaba mukuru w'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa yitwa General Sultan Makenga, akaba muri Kivu ya ruguru. Baherutse guhurira Igoma mu nama yabahuzaga y'ibanga, inama itaratangajwe, baganira ku by'umutekano, hanyuma bumvikana ko hagati y'impande zombi ibitero bigiye kuba bihagaze. Gusa igihe bari kuganira ibyo, intambara yari iri kuba, hanyuma General Sultan Makenga ntiyabyitaho, aravuga ati nta kibazo, wenda nuko turi mu biganiro abasirikare itegeko ritarabageraho, ariko buri ibiganiro nibisozwa baraza kugira gute kubimenya, cyangwa se nyine biraza kuguza guhinduka. Hanyuma kuva uwo munsi rero ntago ibintu byigeze bihinduka, byagumye kwa kundi kugeza amaginga aya ngaya bigaragarira mu maso ya buri wese yuko ibi bitero nyine bitageze gute bitoroshye. Ndagira ngo babwire rero ko noneho umugabo mukuru w'igisirikare cya M23 nyuma yuko bamenye amakuru yuko bashatse guhitana Fande Bernard Byamungu wari uri hano muri Sud Kivu, hari operation yari igiye gukorwa n'abarundi, ibiganiro byahise bihagarara. Kugeza amaginga aya ngaya umubano w'inyeshyamba sa M23 ndetse n'umubano w'igisirikare cy'u Burundi ntago uhagaze neza. Mu busanzwe n'undi ntiwari umeze neza, ariko navuga ko ngewe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi umubano w'ibi bisirikare byombi ntago wari mubi, bitewe nuko bo ntacyo bapfa. No kuvanga igisirikare cya M23 n'igisirikare cy'u Burundi mu buzima busanzwe ubundi ntacyo bapfaga. Ariko rero niba byamaze kugaragara yuko hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'iki gisirikare cy'u Burundi harimo ubugambanyi bukorwa, tena bamwe bakabirenganiramo ubiganjemo abasirikare. Ibi ngibi cyaba igisirikare cy'u Burundi FDNB ntago cyabyihanganira, ndetse n'inyeshyamba za M23 ntago zabyihanganira. Niba bombi bari kugambanirana, gusa igihari nuko General Sultan Makenga we ngo yari yagerageze kubahiriza bimwe mu byo bari bumvikanye. Ntumbaze ngo ni ibiki, nakubwiye ko ari amakuru yagizwe ibanga, na makuru abari kugenda caracana. Hanyuma rero ibi nibyo byatumye hari itegeko ngo risohoka, nabyo ni biri kuvugwa ngo ryashyizwe hanze na Afande Sultan Makenga, ngo yuko mbere yuko bafata umujyi wa Uvira babanza kugenda bagafata umujyi wa Bujumbura. Ibi rero bikaba bimwe mu byababaje leta y'u Burundi. Ikindi kandi ikaba indi mpamvu imwe mu gukemanga abarwana ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Ngira ngo ni ibintu byumvikana, turebye neza cyane ushobora gusanga nyine ari ibintu byumvikana. Winjiye hagati y'ibi bisirikare byombi usanga nyine muri iyi minsi bagiranye amakimbirane. Cyambere bari bavuganyeho ngo bari bemejanyije yuko nta gitero cya drone cyangwa se suko 25 kizongera guturuka mu gihugu cy'u Burundi hara ku kibuga cy'indege cya Marikero Ndadaya ngo zigurutswe zize zirase ku nyeshyamba za M23. Barabyumvikana, barabinoza. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, icyumweru kirashira nta bitero bya drone biragabwa mu bice by'inyeshyamba za M23. Ariko mu ijoro ryakeye ku munsi w'ejo, drone esheshatu zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ziraza zirasatema, zirasa mu Ngwengwe, zirasa Kawezi, zijya yitwa Bwegera, zirakomeza ziza ahantu bita Katogota. Izi drone zaharashe mu mwanya muto nko guhumbya zisimburanywa, imwe irasigashirirwa igasubira kwambara ibindi bisaso. Amakuru mfite rero nuko aya makuru
yamenyekanye mu za Sarambwe bahita barya icyitwa Karungu. Ariko mbere yuko ngo babagabaho ibyo bitero, hari imboni ngisa n'iyabadondoshe ku makuru, irabaraburira babwira ati mwitegure, drone zirahagurutse. Ariko gufata abasirikare bose ba M23 bari muri defense zabo ziri hano Tema ndetse n'izindi ziri mu Ngwengwe, bahita babimura. Ariyo mpamvu ubona yuko uyu munsi habayeho ikintu gisa no kugira gute kwihorera. Ibi bikaba byarakozwe na Prime Niyongabo, ngo akaba rero iki kikaba cyari igitego cy'umutwe bari batsinze. Bari batsinze, ariko ntago icyo gitego kigize gute, icyo gitego kise gikangaranya leta y'u Burundi, kise kizamura nyine inyeshyamba za M23 kizivana ku rwego rumwe hanyuma kizishyira ku rundi. Ibi rero nakubwiza ukuri ko ari ibintu bitoroshye, ushobora kubyumva uko nguko ukagira ngo ni ibintu biri aho ngaho, ariko ntago ari ibintu biri aho. Ibi bisa nkaho ari gasopo ikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi, kuko kugeza amaginga ngaha hari kwarurwa abasanga 11 baguye ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ndetse bari kurasana n'izinyeshyamba za M23. Kugeza amaginga ya M23 nayo imaze gutakaza abasirikare bageze kuri 6. Urumva ko ku mpande zombi nibyo barasanye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo igisirikare cya FARDC kiracyafite akazi kenshi cyane. Ahangara amakuru nabashije kwakira nuko Evariste Ndayishimiye amaze iminsi ngatangaje akoranye inama n'aba basirikare, by'umwihariko byitwa ko bayoboye urugamba hari mu burasirazuba bwa Kongo, harimo na Prime Niyongabo. Yababwiye ngo iki rero sasa? Evariste Ndayishimiye yarababwiye, anabibutsa inshingano zabo ko ari ukurinda ubusugire bw'igihugu ndetse no gushaka umutekano mu nzira zose zishoboka, kandi ko umusirikare wese inshingano ze no kurinda igihugu, kandi gupfa kari ibisanzwe ku musirikare upfira igihugu. Ati rero tubibukije inshingano zanyu, muzakora ibishoboka byose hanyuma murinde ubusugire bw'igihugu cyacu. Uwo rero ni nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye. So munyihanganire, nta kabazo kari tekinike kaba kabayeho. Hanyuma ndagira ngo mbabwire rero ko ibi bitero bya drone byabaye ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi mu masaha mu gitondo ari byo bitumye inyeshyamba za M23 zirakara, hanyuma bakata batangira kugaba ibitero ku gisirikare cy'u Burundi. Ariyo mpamvu umva abo ngabo bose bahaguye. Ndagira ngo rero ndabibasobanuriye aho biri kuva n'uburyo biri kugendamo cyangwa se uburyo biri gukorwamo. Hanyuma reka mbihera andi makuru akomeye, mbihera amakuru yo muri Shabunda, buryo ki M23 imbere yuko ifata centre ya Mwenga ya Pretoria Warungu. Ahangaha hari amakuru nakiriye cyangwa se report ivuga ko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bari gushaka gufata agace kitwa Kamituga. Ngira ngo nari nabivuzeho mu mpfunyapfunya z'amakuru yaba amukanya gato nyine ndi kubagezaho. Aka gace kitwa Kamituga ni agace kari strategique mu kuntu, kandi kakaba hafi n'umujyi wa Uvira. Ushobora kubivuga uko ntubyumve neza uko biri, ukabyumva ukundi, ariko ndakubwiza ukuri inyeshyamba za M23 kari muri target. Kugeza amaginga ya ntago ngo habuze imbaraga zo kwinjirayo, ahubwo habuze ubabwira ngo mugende. Niyo mpamvu katafashwe. Ariko ngo Warungu centre ishobora kuba iri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Nubwo bihagaze bityo, ariko hano muri Shabunda biracyagoranye kubera ko harimo ibibazo by'abazarendo bagikora infiltration bakagaba ibitero ku nyeshyamba za M23, bakabarasa bagakomagurana ivumbi rikagira gute rigatumuka. Gusa nubwo bihagaze uko, M23 nayo biri gukora iyo bwabaga kugira ngo inarinde uduce twishi tugiye dutandukanye, by'umwihariko tuba turi kuberamo iki urugamba hano mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu. So ngira ngo rero birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako kari ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. M23 nyine ikaba iri mu kazi, navuga ko ari akazi katoroshye habe na gatoya. So rero ngira ngo amakuru yacu
nuko yarateye gusa muri teritwari ya Masisi mu kanya gatoya abazarendo bibirinduye M23 babashyira hasi koko barabaconga byanyabyo mu buryo bweruye bararasanya ivumbi riratumuka kugeza maginga aya ngaya nta report y'ababa baguye mu urwo rugamba ndakira gusa ndi kubikurikiranira hafi kugira ngo mbimenye neza cyane hanyuma inze mbigezeho nararahiye ko ntazigera mbakorera amakuru ntarafata ubugororangingo bwayo yose cyangwa se narafata amakuru neza ngo mbe nababwira igihuha so gusa urwo rugamba ruri kuba gusa nta report ihari yabaguye muri urwo rugamba irangiraho so reka rero musabe kandi subscribe mu kanya gatonda kugezaho muri Warikare ndetse no muri Ituri aho Tomar Banga nawe yatangije intambara karabutaka Jeniko Pacifique ciao ciao